hi baro kibapet yakini ko khubor jongi upet ngo cable news kimat bakong san jong khubor menta ka tayo kilong sau kanta hakashisngi ailat ka high court yakinong de madan badon license banteng kijing de jongki sedang ke soka Meghalaya bat Assam ban se yo maput ban pinbat yo put usam kentu ubah preston yak HNLC ban wanno hakim langsa lang hadin kijing wan pindam wat kitkhon yo kurup kipulit ya kijing deng ser ke sonam bat Raja Raghuvanshi naka flat u Shilom James hapseu kat sanspa hadu arajar tengka ban yo ya na mau maram lani siu hinyo spa tengka kawe katrok ladak wa prieno ya ke surok mau maram keno ke kenhun nong yakrok let ya kendu ke KSU ya menteri sarkar halor kimat ke biade bat kenai crimes bat nihu bat let jurip ke komsu ya ki infiltration check gate ki badon hakaleng ka Meghalaya dah kejing temu ban pen kendria ya ki nong shong dukan madan hakandai lat ke Shillong Municipal Board hakala sing ublei jong katayo kala penlong ya kejing kendrai ki kot kisla hakabala mi katmaktin bat kejing persya na ki nong shong dukan madan kayeng kasyari kala shong tian bishar bakala thung yo special officer ban kami ban pentrai kam yaki kendon jing betha jong kayeng bishar ke Shillong Municipal Board kala penlong ya kejing kenrai kinong de madan hakathan kendai lat hadian bagladat penmi kejing betha bekinong shong dukan madan kibelayo ke certificate of vending ban shong de jing de ken hab ban kenria no na ke jaka haswa ka arpu arterik unaitung kat baginong shong dukan madan kibam dan ya ke certificate of vending ken hab ban kenria no hadian laisni bel penmi ya ke kejing penbara hagani ke sni ki magister ki pulit rengkat bagi officer baginong tre ke Shillong Municipal Board kila penlong ya kejing kenra ban kini ikimar ki mata juginong shong madan barkani ke jingle ajuki kala penbitar ginong shong dukan madan bakalami ke thema ketien hapring jongki ginong shong dukan madan kila keno bakani ke jingwan kenra ke dei ke bom dan nongrem namar bag Shillong Municipal Board kam chemlayat kat kumki kendon ban ai ya ke certificate of vending ginong shong dukan madan kibri hok ban yo kat kila keno bag jing sam ya kini certificate ke dei ke balai tang di officer ke Shillong Municipal Board sem begini selok bagi ginong shong dukan madan badan ru kibran di dukan he ke balai yo ya kini ke certificate kila kena ru bawat kinong shong dukan madan ki badan ke certificate of vending lesha kene kimar ki mata kene ke jingwan kenra ke Shillong Municipal Board ha ke bedai begini ke jing kenra ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association keladawan chairperson ka Provisional Town Vending Committee budi bandum kerki ke jinyalang banekran halor ke jingpun kedria kinong de madan na kandaila kanong ay bud jong nek association ikong Angela Rangat ila penpaw kejing skosi biginong trei ka Shillong Municipal Board kila kendrai kinong de madan kandaila amar keladon kaan ban penbet gikam joginong de madan ndrai kem shim labot renti ikene kaan ke baginong de madan kidailang kidukhot jong ka Provisional Town Vending Committee ilong bagidon ki breu ki badan ki dukan he ilami kerteng pat ndrai kidon kilong kene khasi ki blasong dukan lalai post namro kem shim layo ka license buat kumta kim hun satya ke jong kunong kerteng jong ka Shillong Municipal Board ke bala shumat rumur Batai MEP bangidon lang ha Provisional Town Vending Committee kalau ayat chakmat taka kam taka institute survey kata claims and objections kumaka batai ka ahan sakawairu ban identify taki jaka vending no vending kadai hikap Town Vending Committee menta karang don tangka Provisional Town Vending Committee wat kataru yang on a pilot basis kenang makan batai ka kam kenang bangin nang ban try kam yang to ini benta tanang ni hat thelat sosun ngin ya persang titong ini persang dah kaba ai so ki license mentip manu badai hok banyo han gladap kata kala keluit kini ka jaka ti kala don ru ki jaka bangila ban pen song ki barit ki badi tang ikwai tempo bar ki bai kin salat hang tai
Handrai omdai hakdak. Omdai kerke. Balai ngaku ai pi rumenta ba pin ring ka thesha khrum jong muda. Bagi persang ban thawi ka tu klam ka jingbit jong ka provisional town vending committee. Kishna kum ki rok so shathe bakin shong ki vendors. Ka ab jingma ya ki ka ab jingma ya ki to ki ban le thiet ro. Tingi ong dalai ro ngim num sa ai pi ban le kum tu ka pisau pa ba ngim tip ro kan nu ki apen lut. Jadi sisa kila ada ben buat soal plan hakmat jangka provisional town vending committee kita melihat kamta. Nado Januari ngila thoi sa cicat bapen sange andrai maki kishna. Kalau ado kaca ka parking hang teh basement lalu sekapisa jong pi bagi snai kiro. Bat menta habangi ong bangin shift hakani ka road level ro ngin shift tang lada mangi ngidon bentalang ban plan kumno. Nama dai tang kini kinong dia madan ki ban so hakan kur kam ban snai tai yu ban biang ban bu kimar. Bandon ke storage, kadiban biang ke toilet, kadiban biang ke crash, kadiban biang ke kumta ter. Timentar ni kam ong bangim num kerja, hendai ni ong kidon ki conditions ki bangin kerja. Namar ceja baru baki shu kerke ki pa epish no ngin sale. Kat kimpat penbiang ke crash, kat kimpat penbiang ke storage place, kat kum kaan kita, kat kimpat penbiang ke toilet, kat kimpat ai lang yang ni bangin don bentalang ban design ni katai. Nama ngila yo i ke ai baki le stage khrum. Ngila terwaru bangin walam baki arkitek la jong ngila ekran ki arkitek hang ni, ngila ekran ki arkitek ki badon sha Sikkim, sha Delhi, sha Bangalore, khan ban walam ki ai ka baitanan. Berkabayai ne, na bentai ka ni ka sor shalong hi. Hendai kini ki kentai balai baki lean kile kum ki khlung tang nakadaw bangi sei kata bape chane karang don ka jingkhut baki don ki bamdei ban yo ka license ki yo ki thut nang ta ki skwa le jubor ni Ban persya eka jenglik kendang jong Shillong Municipal Board ikinong demadan ha kashi tarek unaitung arhajar arpsan pat kinong demadan kila lektor sa sekretariat ban penlong ya kejingiki ban persya ajor kene kejing kendang ya kinong demadan. General Secretary kene ke association uba es thaba ulong ba kejing wantur sa secretariat kelong ban penpa kejing persya ya kejing kendang ya kinong demadan. Nomor layat kat kum kaan bagi dawa ban dum kerki ya kejing elang jong ke Provisional Town Vending Committee. Ulapan pauru bakane kejing sam ki license kinong demadan akan dailat kam dai kebalale kat kum ki kendon an kam tam hababun kinong demadan kim shimlayo license kat bagi bamdai hok ban yo apat kilayo haba kini kinong demadan kila kemi linti bagi sarkar kan khot ekran ya kinong lam joki ndai haba kila ap lakat tukane poru kim shimla sha khot ekran kumta kele prano nakane kejaka Dia pi kat pamoni ladon dekat TVC hi kan bai. Kemudian lagi lada kilap pembet yang kini kertan ni kita nomor pun kasih pak yo ya kasih ubi ni. Hoi, nomor balai nging ya persang yang ho. Kum kinong song jong kari India ngim la ban khang kila ban bala hano han rekat kum ka holding capacity nging yong pentre kam swa tang ye ki meghala epic. Namar kandal dapat sibu lada ki ai klumar nadu ka ningkong hi ka ban sam COV lada ki ai klumar kin yo gitu ki bamdai kini ki badai hopat syai hin bu
Taladan kata jaka kadang pahu te second round sampai kita ki non Meghalaya epic ro lada balong. Rai ngi tengi ong ba kidiban ke exercise baning kong kidiban ya cha ki Meghalaya epic ki nong song kidiban yo shai ka hop jongki. Asyik menen kesini deh, hak tu kecil ki, tapi yang kami kau yang kena bapiada ya akibat celak, bapiada betul balor kami. Pecah ka jingkan no ale nakapor ki nong di madan kadon ba ke issue hane apa jela jongi bon ba ke issue ki ka issue jong ka health pio i ke sarkar hospital mentala da pilai sim dawai sifo tingkai by slip te tom lele inkia hanre the rest pat hadin nado ka test nado ki dawai nado ithernia ru ha bantiet sabar ya ka health mano judan bani keren ka ya ka traffic ro ka jing bun ki kali ka jing mi ki kali ka jing mamte lakam ya kata mano ban keren ka education kala akhir palat bani ka biharu ya kata mano ban keren balai ki pajma jing kim sauthu baka issue kam dai tang ka issue jong kinong di madan ka bun ka issue bani keren hang nei ki baro mantagi nong di madan bapli ban tenang pen sta ki khon mo ka education manta ka jing puli puthi katno ka jing rem re jaka ba ki wei kin support bakin yo puli puthi re ki support man ya kini ki beri ki bapan khanya kai participant di mana ka association ka siam bat kena bagi barjala ki bawan ki bomdei hak kanio dei hak te jaka ki te lakam ni kungini ba ngan bataya phi bangi hi naka association nadu ki member TVC bat kumju mangaruhi nakapor sakapor ni song ban lada don kini kita iru em ni se pentip bangi ru ini sim bentalang nang ba ngingila ban itu dokmat ladangi itu ya ka kerteng ro ba ini indai namar man kani ka sengka jongi ka basapriang baro go ka sorslong dei man laki area wise ni don kita kinong di khmat bangin ya petu bato ki hato ki dei nem kita ki janwin nata ka daw ngi pentikna be ba ya ka sarkar ngi ban singi ban pat ngi address daki sithi man laka korba ka katkum ka jing try kam katkum ka holding capacity phidei ban pentikna ban yo swaki Meghalaya epic Bakim pun satya karukom pentrai kam deko ya kaan kabadai ban penbet iki kam ki bedai baki nong de madan hendrai ki ba don haka bor kita ki nong mikmat jongi kim patiau hi tingin hapsim hi kata ka jinga khi ba ya kaan hakarukom kabadai ban pensno bat nang ni sakmat min khap pen ting ka jinga khi jongi namar ka ki jing dawa ru ki debe halor ka nong rim jo kaan ba ka hok ti ngi habelet ban pen kre ban kam pen tinge kan ga jinge ki bat menta ki bon ki baya shuya tap ki dukan ni ha jaka jong ki kam long safe ki tiar jong ki ti na menta ka si ngi la ya rai bangin ya le biang shi ki dukan khnang ba kam num don kan ga jing ja ki mar e handai kan don ru ka jing pen kre ban kam ai tinge ya ka jinge ki hadu ki ne yo snow ya ki jing dawa ki jongi ka government ka snap men thi ben but kajing dawa jongi pitip ni ong ba kadi bandon ka emergency provisional town vending committee meeting na mangiling ki dekat jakato klam ai jing bet bekin le to ka jing khanra manin te ka shong ha chairperson ban khot ya ka meeting hande hadu mentai chairperson ru badai CEO ru jong municipal umpat pentip bat ngisong thuru le si ba kani kadi ka butte ka jong ki na ba ka urban affairs ba municipal kin hab ai jubab la sisni hakot halor ka wei ka kes ka bayade ba traffic ka bayade ba ka jing khap nya kali ka bayade ba ka traffic himre ki kwa ban na supeni pade ba kile halor kata da ka bakhan rai ki nong de madan madul mapi itu ibental le ba pej menen ka ba mia ni ka traffic hinturu te smothu hi ba kane ka but jongki bakin yo tamasha bakin yo pen isha kot kan ndai mangi hakot rungi la thep ki kot kisla pangin ya khon ladangi hab ya khon chadu sha yeng shari supreme court ru ngila kloi ngila ready lupa te compare kata ndai ngimnum sha bakin pentri kam ko ya kan dalele ro unong ai tian ka sarkar jela ubadai menteri sarkar ubakmi ka kam jung okai perthai uba pol lengdo ulong ba ka sarkar klada pen itu ki jaka na bentaki saus pangot ki bansong di jing de madan haga ba ars pangot ki menjur bakin ria anu na kendailan Bade kene garai la shim ke jingyalang kablai don lang kinong yalam jong kene ka association jong kinong gemadan. Bade ke jingyalang jong ka town vending committee. Shimru ikarai ba sarkar ka de ban kershan ba ar hajar tengka na kebentasan benai kinong gemadan. Nang banerap iki ban kenria na kijaka ki baki jusyong ban dia jing dia kendailat.
Uba polong do ulapan pauru ke jing subas nio ba imat kedon ke era ke Iceland bagi kat tu kan kinong elam jong ke association kim ko abagane ke jing temu ben kan ria kinong dia madan kan dailat kan long ko basiso baru loong ba keno ai pat kinong di jing dia madan. First of all, the government is on the right track because we have been very responsive and very responsible too. You would recall that the entire aim of the state government is to decongest Shillong, and regarding that particular stretch at Nailat, the plan is for the government to pedestrianize the entire zone. I have been repeating myself in saying that all road users have equal rights, and my right as a vendor should not mean a denial of the right of other road users. We have motorists who are also road users. We have pedestrians who also are road users. We cannot deny their right to the use of the same space only to benefit a section of road users. Now, as far as the town vending committee is concerned, discussions have taken place over the course of the last 1 year. This is nothing that the government did in the flash of a moment. We have been in constant touch with all the vendors, and even their top leaders have also attended these various meetings held from time to time. The meetings have been properly minuted, recorded, and they have agreed to the terms and conditions. Those if you can approach the CEO of the SMB, he will furnish all details of the discussions of the meetings of the town vending committee. Now, the government has also been very lenient because we have given them time. But as the deadline ended, we have extended this deadline to the 22nd of July. And there is space for 400 hawkers, out of which only half have agreed to move out, whereas they were party to all the decisions of the town vending committee. Now, that apart, for them to shift to the new space, the MTC space, we have earmarked a sanctioned amount of 10,000 rupees per vendor as shifting allowance. Also, government has already intimated to them that as they start their venture in the new vending zone, each vendor will get a monthly financial support of 2,000 rupees per vendor for 5 months in order to help incentivize them as they shift to the new vending zone. All of these have been agreed upon. Therefore, there seems to be other hidden agenda by some of the leaders. I will not blame all the hawkers, but apparently a few leaders would not like this issue to be resolved. So that is, but again, let me reiterate here that government is committed to ensuring the rule of law. Usumbut Menteri Rangba Kejelau berkemi akatanat penroisor ubas nyaw Balanghar ula pencai bagi sarkar kam semla kendang ikinong demadan nrekal ai ki kejaka kebabiang bekincong di jingdi kumha ke muda kompleks kebalong kebabiang bha bagi jengkra ke dairu ke belalek kat kum ke hukum jeng yang syari ulang ru bagi jeng temu ban pengkerja ikinong demadan kadi ban ajing mentoy yaki bat ban manra ke jengkhot jeng subah hasor
bat ban pen kelut ya kilentian. Government will do its own job. We are just doing the enforcement drive only to place and put our people in the right direction. Because we are trying our best from the government, which is in line with the court order. And you know very well that we are aware, all of us are one that our city should be neat and clean. Yes, we have to respect the pedestrian footpath, but other people move along the road, and we want to clean and keep the city in the right direction. So, and we as government, we are trying to do in such a manner that we are not throwing our people. We are giving us schemes and put them into the good places. You know very well the Moda, which is very right place for the commercial. Yes, previously they request us, don't put us into the where there is no commercial purpose, so we accept it and we do as per the request, and we are doing our own job. I think we have good Moda. I don't think so they will be against it. Slowly they will be in line with us. That is my request also at the same time, because we are doing for the right thing for you people in the state as a whole. I want my cities to be clean, neat and clean, and we should be living in discipline. And that's why we are not throwing them out. We are working nicely in such a manner to put them in the place. And also now, is the implementation part has come, so we have to go with it. Don't worry, I'm having a full confidence they will be cooperate with the government. And if not, the law will take on course. Simple as that. Kani kam syam lakut tangha ketmak tien. Mereka lapoi yang syari dan kemabudoi ya ka public interest litigation. Bat ka Division Bench jang ka High Court ka pengentup Chief Justice IP Mukherjee baru Justice W Dingdo latihan bisyara kini ka PIL bat syam karai bentung yung nang saatan balarang ba akakam u Subhashish Chakravarti kumu Special Officer ban kini jing penteri kam kini kendon jing betha bala betha Special Officer ban penkre ka thup kerteng jang gitu ki bala syapun ko bor bagi nong dia ki belayo ka license. Ya ka balaong bagi don kumbalai spas of fundai ngot ya ka selok rengkat bat ka Hawkers Association bat ki bor ki beri kimi. Kelabata aru bagi nong de madan ki beli jing bet onsha bagi de jing di hakathan lis bazar na kabenta katto kani kenta. Kata na do kupor kat arsteng mensni hado arbeje mensni bat nyo steng menmiet hado kendai beje menmiet. Bat kim de ban syong palat ikapor ke balabo ne ban pentut ikalet kawan jogi kali bagi jingyat ki beriu. Kat bagi nong dia ki bamnan license kinam yo bancong dia jeng dia hakani kathan. Kayeng syari kelabata aru bau General Secretary jeng Association ude ban penti kena bah kepor balapan kre ki jaka bancong dia jeng dia. Diki bor beri kemi ikinu kinong dia madan. Ude ban pak kenria no mardor yaki bat lada emle anhap ban kendang na kejaka syong dia jeng dia mardor. Kelabata aru bagi weki kinong dia madan Kila apan apply ki license ki beti kena da kebayat kat kum kaan. Baru Special Officer udah ban penti kena baga de banan kejeng pentrekam ke bejajai ke hukum jogi yang syari. Bad ban IT ka kaipot ha ka santrek unailar ar hajar ar pusan. ये किसका है? कने दुकान जो लो? Because what is the interest of the Hawkers Union here is, the interest of the Hawker Union is that please implement properly the central law. They are ready to cooperate. Please come up with the rules, proper rules. Let there be a proper town vending committee. Let there be a participatory activities from all the stakeholders, and all should agreeable. Not one side, imposing or the other side imposing. This chaos will never solve. So if you want to solve solutions and once and for all, let us have a participatory approach and let us implement the law in letter and spirit. This is what the Hawker unions have been demanding. When things are not set, when things are not said, when things are not yet streamlined, it's inhuman to do. People who are vending there,
are making a livelihood from maybe how much they are earning, not like an affluent people like many of us. So we have to think, balance both sides. So once the things are streamlined and everything is streamlined, still then you can identify, yes, this is illegal, we can evict them. But so far nothing is not yet clear. Then how do you even declare that who is illegal and who is not illegal? Ka Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam hagasngi balang jong katayo klay hiarlang sakathan hahim boko kabahap hapo jong ka Kamrup district jong ka Jala Assam hakaba klay se nebo yaw maupot hakijaka ki baladap ban penbet yaw pot usam hapenang kini ki artli ki Jala. Haga artarik unaitung arajar arpusan ki bor Sorkar jong ka Jala Meghalaya bat Assam la sedang ya kajingsi yaw maupot ne boundary pillar Nagashnong Rangthali Hahahim Umshek Matapota Maspara Malapara Kibran Markab Berkawa Gijang Bat Kumjuru Ha Ranighar Salpara Kibran Markab Berkawa Terchang Thutia Bazar Pemarjan Bakayo Hahim Bat Kenkut Ha Rangsapara Hadian Gashnong Atiabari Kibran Hajan Kawa Terchang Kini kejingsi mauput kedai hadian bagladan kejingi penbet pedang ke Sorkar Meghalaya bat Assam Hapok kejingilam Menteri Rangba ke Jala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma badu Menteri Rangba ke Jala Assam Himanta Biswa Sarma. Kini kejing shiming ni kesenjam ban penbet uput usam kedai namar bagane kathan kalami ke kendram namar kejing bambiang uput usam nado bak Meghalaya kalayo ela kejong ke Jala ke Bapura. Hendrai haba ki Sorkar juga ki artli ki Jala kila poi juga jing sengoto jingmod kila rai banyak cekmat ban penbet no uput usam bakle soiru eksos kular Hakamat jung Menteri Korbari ke Sorkar Preng Amit Shah. Haki senam ke balalet ban penbet uput usam hakawat ke Beningkong. Hakabakila menjur ban penbet uput usam jong ki kat artli ki Jaka ke beran hapedang ke jing kini ya uput usam. Ban rutli ki Jaka ke dai ke beladap ban penbet uput hakawat ke Beningkong. Bat ke basa amata kalong ban penbet saya uput usam jong ki hendriu tli ki Jaka ke berangsa. Ki Jaka ke beli menjur ban penbet uput usam hakawat ke Beningkong ki kentup ya katarabari gizang hahim Bokla para kana para pilang kata bat rata cera. Usembut Menteri Rangba ke Jala ubah Preston Tensong ubah Kemiru ya katanat District Council Affairs DCA ulakan thok persya yo chairman jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC ubah strong pillar kharjana baudai ban le homework bat ban penkrep bha haba penyat ya ke dorbar ba ula pentip ru ba ke Sorkar kala pak paharai ki pulet hakashnong lapangap ban ajing ada ya ki nong shnong. Menteri Ketenat District Council Affairs ubah Preston Tensong ulang yu chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council ubah strong pillar kharjana baudai ban le homework bha halo gejing peniat ya ke dorbar. Kani kelong namar bah ke dorbar liur jongka KHDC lapdiang ya kemang tengka jongka senam arajar arpusan arajar arpun riau da ke basyu vote. Habakrani gelap patai kubor ubah Preston Tensong ulang ba Kiladon katway na katarngot ki MDC ke belawan ban ujor. Halo kejing penyak dorbar jong chairman ka KHDC namar kadai ke belalek kelam dayat kat kumki kendon an. Da ke bakedau bagajing wanra e kamang tengkah ke yang dorbar omjup diang da ke basyu vote namar begidon ya ke AD rules. Ulong bahalor kane ke badan kami kedai da ke bentak ki dekot ka council nabro arliang begidon kam banyak keren bah ha kajing ya syong dorbar namar kane kelak ban wanra apat kejing lam bakla ya ki bansuan hadian lada ombud Yaki kendon an. In fact, they made me 11 or 12 MDCs. They're complaining about the conduct of business in their house. And I think it is also a very, very unprecedented conduct. Because when you do the presentation of budget, any presentation of budget, the question of voting does not arise. But at that particular day, I don't know wrongly or I can't say much, but the chairman, what he did was, when the presentation of budget was completed, then he called the house for voting, which is totally wrong. It's, as I said, very, very much unprecedented, which I personally feel the chairman has to also do a lot of homework to make sure that when he conducts the business inside the house,
it should be done as per the rules, because they do have the 80 rules, or if not 80 rules, they can even go to the rules of procedure and conduct of business of assembly, or the rules procedure and conduct of business of the parliament. So from no, not necessarily. This one, ultimately, member of this council themselves, I think they need to discuss this from both sides, treasury and also the opposition. They need to sit down, because I don't think we need to create such bad precedents. Because see, in future, other generation, the next generation, they may also follow those convention that has happened wrongly. Then it looks very bad. I think it is their duty, being the public representative, to understand the responsibility, how to behave, the manner where you are sent to be the member of this house. Usambot Mitri Rangba Kajala ubalong ru chairman jong regional committee ka West Jainta Hills uba snew bhalang dhar hakase balang jong kata yeu ulong baka sarkar kala trai kambha hakabanya kren baka sarkar Assam ban penbet yikimat kabalami nakajingja kabadang shen hakashnong lapangam. Habe kren bigilat pathai kubor Usambot Menteri Rangba Kajala ubalong ru chairman ka regional committee ka West Jainta Hills uba snew balang dhar. Ulong bak sarkar jela kle kren bat ke sarkar Assam membentak jinglong jingman kelas sedang long jai bak sarkar kene biteng ke jing kren haga kedan jong bro arngut ki menteri Rangba ke jela ban pen bej ekne ka kam. Ulong bak sarkar klasim khia hagi babon ki benta halo ke jing kan ad kabalami dang shen bar ulong ru ba menchua kam don kano ke jing ka japut haga snong lapanga. No, we are still discussing with the other counterpart. That's why now the situation is normal as of now. We are still having a discussion with, even at the level of both the chief minister, we are discussing. No, actually, you see, it was not there before. So, when there is plus minus here and there comes, so tension has come, so we are trying to solve it. Even now, CM is on the job with this, with other countries. Even now. Uba asnya balang dhar uba kemiru ya ketenat transport ula pentip ba ula dak betha badai benlek reg beteng bat bandan kuna persya ikiru shimet ki bapen kamai bean yi kali ki jongki klem ke jingyok jingbet ulaong ba ula dak betha iki officer ketenat transport bikin lei e kamtam ading jing sya peniap unong indoor bat kumta ki kali jongkiru shimet kim la satya ban kamai klem dayo ag jingbet bat kedai kabakaan ka khang persya yaki bakin kamai bean Ulong mag sarkar kala penlong ya jingelang ban penti kena bamde ban penan kami ki kali shimet ne ki thok ha ga ban pha kamai klem dayo ki jingbet bat kumta kala bo ekador ban dan kuna ya ki to ki bapen khen ya kenekaan. That's why you are seeing the police on the job. That's why the issues find scheme from time to time. That means we are implement it. And that's why if you compare from for the last few months now, it's quite improved. There is no one parking right on the middle of the road. Yes, maybe not one shot at one time, so hopefully it will be improved properly. Don't worry, we will do it. That's why I especially personally from my side, I always request my people of the city, please cooperate with the government to avoid all this traffic jam. You see, it's a collective responsibility. We are here to work for the people, point number one. And thanks for the people, they always cooperate us also. Yes, there is some challenges here and there, that's no problem. There is challenges, but we always work with challenges. Hadeng ketuk kubor ngenya phashwa shipor shakini ki jeng penbana. Haba phai byang shaka khubor
Kum shibanta banyale banlap shushu ya kijing shisha ha kabiadai ba kijing sha penyap Uraja Raghuvanshi ha sora ke Special Investigation Team SIT ha kesngi ublay jong katayo baladap klayo kurup ya kijing deng ser jong ke Sonam Raghuvanshi bat ulet Raja Raghuvanshi nakachakasa jong Shilom James ke Badan Haratlam District jong ke Jilla Madhya Pradesh. Kekenhuan Special Investigation Team haka arb kundai trik ujeliau arhajar arpusan kelio kurup igijing deng siar jong ke Sonam Raghuvanshi bad Uraja Raghuvanshi naga jaga sa jong Shilom James ke Badan haga distrik Ratlam jong Jilla Madhya Pradesh. Superintendent Kipulit ke District East Khasi Hills uba Vivek CM mula pentip baka kekenhuan SIT hapo kajing alam usap Inspector SI uba Anthony Khongset bat SI Karan Pachwa rengkat kejing kerjaan jong ke officer berpulit jong ke Al Kapuri Police Station kili oban kurup naka flat jong Shilom James ya kejing deng jong ke Sonam bat Uraja. Ki pulit kili okurup ru eka laptop pendrive bat katu kene kikot ke bakongsan. Banch penken mau Shilom James ulah syakam ki pulit lor kejing keno bula penduk pendam berburi ki sabut ki badan ni kejing dai bat kejing syak peniap jong Uraja ha ka parking lot hajan gakshat way saudong ha ka arpulai trek ujemang ha ka arpusan trek ujeliau pat Shilom James ulah yalam ki pulit jong ka kenhun SIT ha ka wega wadut bat ki leo kurup ka wega pistol shnahi bat artili magazine bat ki kuli. Nalor kani ki pulit kelio kurup ru ke pisah basan pohajar tengka naka kali I-10 ka badan number MP not kendai WG Arlaisan R ka belase naka pelal bot laptop jong Uraja Raghuvanshi. Ka Yingshari Judicial Magistrate aka arterik unaitung arhajar arpusan kala jing bet khatsau sngi na benta ka Judicial Custody yo Shilom James banyo sngi ka Judicial Custody yo Lokendra Tomar badyo Balbir Ahirbar. Badia kan nila pentip daw na sadaan ukti chanda. Laban kedaw, bahagi ni kilaingot kila syakam halor kejing keno dan ketiban penduk pendam yang kisabut haga bedai bagajing syak peniap Uraja Raghuvanshi hasora. Shilom James udah nong kayi ket bau Lokendra Tomar udah try jong ka flat basa ka Sonam Raghuvanshi hadian bakladat peniap Uraja bat patch indoor. Bad Balbir Ahirbar udah nong apahara jong ka flat basa ka Sonam ublay rap yu James banburi ekitiar ka Sonam. Yagi ni kilaingot lawan ra syaki yang syari Judicial Magistrate haga janmit jong ka artarik unaitung bantian bishar. Hadin balakot no karai jong yang syari banset aka police custody na kabentah Hendriu Sngi. You see, the accused Shilom James, Illa and Lokendro, they were produced before the Honorable Court today after their police custody is over today. So IU has prayed for 14 days judicial custody, and after hearing at length by the prosecution side, I appeared, and from legal aid Mr. Sudeep Rana appeared. So after hearing at length, court has remanded Shilom James 14 days judicial custody and other two accused, that is Lokendra and Billa, for 7 days judicial custody. Shilom James for 14 days judicial custody and this Lokendra and Billa 7 days judicial custody. Okay. Kajantia Students Union JSU hakasngi balang jong katayo kalalait tur sa office jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ban penlong ya kejing yakhi ka bajai bandawa na kibor penyai district ban partner mardori ki pulit SF10 sa kasinong lapangap na kabentaban a jingada ba jingsingan yaki pajba. Ha ka artarik unaitung arajar arpusan kinongelam ka Jantia Students Union rengkat bat katukan kilong kemi kilele kamar ke office trekam jong u Deputy Commissioner. Haga bagilara agi jingtok bandawa bareban ai ke jingsingan ginong song haga jaka kaput bat ke Jela Assam. Yang alam jong ke JSU gila ai tiru ekedot khas u Deputy Commissioner ban kerpat ban Pat Omardor yaki pulet SF10 chakasnong lapanga. U General Secretary ke JSU Nilki Mukhem ulong ba ke JSU dangshan keladat ikendu yu sembut menteri rang ba ke Jela wa kemi ya ketenat Korbari gejala uba Preston Tensong. Bad ya ke Director General Kipulit bad kila kentu ban bonwat Kipulit na kabenta ke jingsingan bad banai jing ada kinong shop snong. Uli itu banakaliang jong Deputy Commissioner ula penti kena ya ke seng ban pat ke jing thok sa sarkar bakan bo Kipulit SF10 hakene ke snong. Ban ajing ada kinong shop snong. Kam tam akapor bekilit ban bet sembai bad ban pene ke shong sok shong san hakatan. Letu ru banakaliang jong Deputy Commissioner ula kenturu ya ke JSU banedan pentalang ha ke Peace Committee
ban penbet ya kena gamat bat ban penting kena baganon gejing sok bat gejing shingan hakan ni kathan start te mentang sengi na liang jangi ka Jaintia Student Union Seng kami ngila late Torsha Deputy Commissioner West Jaintia Hills District nagabenta ban yakun ya ka hok jong kita gi nong snong ki badon hatay po lapangam ti haga ar pendru trik jong benai pendru arjar arbo san ngile kendo ya i sar preston bat ya ka home department abai day bat ka jing request jangi government ban deploy ya ki special force hatay hapo lapangap nakabenta ka safety jong kita ginong snong par haga jo ka sngi ngilai kendo ro ya i Director General of Police Government of Meghalaya ban bu kan ju ka sithi sa government nakabenta ban pan ya gini ki force ki balong special nakabenta ban safe ya kita gi nong snong ki badan hapo snong lapangap te mentag sini hadin bangilai dapat tour sin sports secretariat yang EDC ilakot yangi bat ngilayo ya galat ban ya kendo ya deputy commissioner nakabenta ban submit ya kan diga ultimatum for the immediate security for the people of Lapangam te hadin bangilai ya kren bat deputy commissioner ngala request ban bu ya kini ki SF10 ban nagaliang jong deputy commissioner ila hak confirm hai EDC baka don sisa ne SF10 nagai liang jong ki Assam hati hapo jaka ya kajia hadin ba EDC ila phone sya sai sama outpost dan liang jong police kil confirm bagi don sisa ki special force ki badon hakatai ka jaka ba ya kajia hak pedeng ka ki penar bat ki karbi dan liang deputy commissioner ila ai ka assurance ba in thought no sa government nagbenta ban bu no ya gini special force hakte gesnong baraga jo por ila kularro yangi ban escort ban pahara ya iwai pa iwai inong songsnong bat khamtam tu kinong songsnong ibom pat pendep ya ka thung ba ibom la ban pendep ya gani ka thung katep nagbenta kate kinong songsnong bat ila kularro yangi ba ila kerpat ro yangi bangin long kita ki stakeholder kita ginong snong kibastan na beta ka Jaintia bandon haga peace committee beta ban wanra jingsuk hapdeng ki karbi bat ki penar naga benta ka future solution jong kini ki pending border issue te ni nang Jaintia Student ni dadap daga jings komen banaga liang jong EDC ila ai kata ka insurance na benta ka ni kasngi Meghalaya Truck Drivers and Owners Association MTDOA kaladawa na kasorkar jala bakan pleno ya kasurok na Maumaram Salat Umsaw Ribhoy District na markenong nya trok kila siu khatsan spa hadu arhajar tengka banyo ya na kini kasurok katba kibom siu pan kemyo banyan usambot Menteri Rangba Kejalau Bak Preston Tensong ula berngem ban penshutam yaki pulit ki badan kti hakaban lum pisabean nakane kesurok ne nakinong nyatrok. Lại chú chân có yên tay rồi. Ka Meghalaya Truck Drivers and Owners Association kaladawa na sarkar bagan pleno ya kesurok berpenyesok na Maumaram Salat Umsaw haga distrik Ribhoy. Da kabakado bagi jumam yolat ki trok na kenek surok bakin yat kembajuyat kebu kejing ya yaki. Habakran kilat patai kubor haga sitrik maitung arajar arpusan uba mas kalendar marngar presiden kenek association. Ulong bahalor kejing pekerja kinongnya trok ya kali pulet kebakhang ki trok banyat ni kesurok Maumaram ulong bagi lalek daga jing pambansi namar bagi lamat daga jing e ulong josho bagi jing khang kensan ke sarkar ke surok na Negrams bar ke surok na Maumaram Salat Umsaw ka balakhang mental lalai benai kalabu iki ha ke jing e ulitho bagani ke jing ja ka hadin bagi kali pulet kala penyang ya ka kali jokar ken riang pan khang iki trok banyat dengan ke jaka ndre kinongnya atrok bagi trai trok rengkat bagi nong chong ka Maumaram kilanya ekene kali berbu sekendong banyo banyat hi trok na kanega surok uba mas kalendar ula kenoru bagawai kabala penlong ginong nya trok bakin nyat na kanega surok kalong hadian bagi jing tep
bagi don ginong nya atrok basio du kepisa ke belong katsan spa adu arajar tengkai ke wega kenhuan kenang menyo ayat dengan ke surok henry lada siu yo abanyat kamashwa agen ke surok ke judon ke jingkrong kajana hakitan maulendap bad umbir henry kani kilarai ban asyu Bagi ni Gibril kila penyat yaki kerdop kilawan ban penbor kinong yalam ke association ban menjor ban siu nyo spa kawi kekali ada ki kuat penyat nak surok. Ulakam bagi ni kenhun kilo ongru balar ki trok ke menjor ban siu nyo spa kawi ke trok kin sao yang ke sarkar bagian pelat no yang ke surok. Ini unong yalam ulong bagi ni kebu jing keli ya ke jing don ki dalal ki ba penyat ke sarkar. Kum ta ki kuat bani kendu menteri ketenat PWD ban pensngau yang ke jing Minit kina kali yang jong kitrai kali kinonya kali mde ta kitrai kali nyo kali nongnya kali ru ndrai menin ala don ru na gibru shnong mo ka jingarap lang gibru shnong na kali yang jong ka kawai na ka kali jong ka police department kala yeng khang kenriang ya ka surok ban khang ya surok tana kali yang menin ngila i ba ki don ki pajba kitrai kali nongnya kali kila ra ya ka jubor ya tu kali bat kila yait no langba ka surok amaram kaban mi shatisha shalat unsa te hadin bele I ka ka kubor bangilo ing tip langba ki try kali bat kinong nya kali ngidap da kajing sokhia namar kani ka sawanra ya kata kajing ya penkenyaan lani kata kajing yat bakla na kali yang jong ki paradkhot tena kali yang jongi ngim kwa ba ki paradkhot jongi kin yat bakla bat kan sapoi kajing lang ya borokhot te menta kum kinong paranong yalam lani gim ki paradkhot jong ka association ngila ya pentip lang borokhot ba menta kasing ngidon kam bani kendu ya IPWD minister bagin brief halor kani ke benta bat ingin persautu ya I halor kani ke benta ba balai ke jia kum ni bat ka jing ne jia kum ni kadai bet namar ba kini ki try kali banong nya kali kila le kudlat menta la kumba sau laisi sau si ye ki kali ki bami na gini ki than ba fer tu ki jaka kim don jaka lechu hadin lakang surok ke sarkar ke ong yangi soba pentip ki paradkhot ki jong phi barokhot bang kin yat no lang ba kan ki surok na negrim senong mensong tena kali yang jongi ngila pentip ya ki dokhor barokhot bani trelang ya kata bani yat na katu ga jaka bana kali yang jong u PWD minister ru ngila ya kendu ati por ngila ai ru ki media bana kali yang jong I ru ila keren kalong bet ba ya kan ki surok ailat ba kin shna ya ita isobwe highway I jingking barit namar ka don kata ka kajing orpat ya kata kajing king bad hadin nakali yang jong PWD minister bad ka PWD department kila kular bahapo si benai en pendep no ya kata ka sowe dan kali bai tena kali yang ka jong ki menta la kumbalai benai gila dep ngile I ya kata ka sowe henry 4 ida kai benai order ba nginiai no na kata ka surok tena kali yang jong kini record kimpat sengap long kim don ganu ka jing snow khunyum lani ganu ka jing snow persha kila ya be ya kani ka surok ka ba ka sarkar kala sha ki banya henry kensan kani ka sarkar menta kala khangru ya kani ka surok ka banya station negrim te nakali yang gajong ki paradkhot menta kila shemstom namar balai lada phaya yaki nadu morong keneng so parkhat bha ma phiru ki bomdon kali kamde ga basuk nang tai nia sha morong keneng na morong keneng an phai biang ban poi sha dam side kamut ka jingjengai kala jan ya hap renti ya ka ga bapoi sha bernihat bat kani kala pendunong ke ki try kali bat yaki nong nya kali te hadin na kali yang jong ki paradkhot kila persang ban kentu yang ginong lam lani ki paradkhot jong association bangin ne ya penbait no ya kani surok mamara tena kali yang jongi kum kinong yalam ngi claim syong klikiti ngilawan ya kendu ya chief engineer hakasi thoding bat ya kendu ru USP hakasi thoding bat kali yang USP ula penkenmau ya kata ka order bomlong so banyak yang ni bat kali yang jong I ong baya kani kam ya bekeren ya I DC lan bat ya I chief engineer jong PWD tena kali yang gidi khot jongi kila leja kendu ya chief engineer jong ka PWD na kali yang jong I ila ong ba ipor ya kani bang haban leja kendu bangan le ai jing tip syai deputy CM ibadai PWD minister te janmit ila call ya ki khot ki jongi barakhot ba ki bale kendu ya I yong maya kani ka kam na kali yang jong TCM pun sa khot no ya IDC jong ka is kasil ba jong ka riboy ya ka simonde bat nakali yang jong I insa penbet bat nakali yang jong PWD jong chief engineer ulong la ai gaji pentip la ai ka feedback ya ka bade ban ai syau PWD minister te nakali yang paradkhot menin kila
kila kali sekali nangi gi parano yalam ngin le mno ngin yai nam yai nam maram tengi lo ai jing tip sai ki ba ngin pa di order ngin pat la ban ong nangi ba ong ban yai la yai nam maram kam pat long ngin ab ya kata ko order na government na mar na kaliang jong u chief engineer wa assurance ngi gumta bandon ye kendu hapdeng deputy CM bere in charge of duty rangkat bat ki DC jong ka is hasil ba jong ka riboy henry hadu menit ki dikot jongi ki long kila kwa palat magila jenjar palat kila sosat palat ki daka bori daka mensim kabas jenjar ba sosat menen kila ya katuka surok pi te nakali yang jongi menta kasi la kwa ban ya kendu ken ya i minister badan burom jongi bade in charge duty ban ya penbet ya ni kam bat i henry ni klam yo iklam ayangi bat ka e ga bangi ngi sngo shem storm ngi ya thu no pi gi media ya kani ni kwa ban penbet ni kwa ban pensngo ya ki minister jongi mo ki bade in charge kani ka kam ntai kim ngim yo lat ban pensngo bakani ka surok menta kala sniu ba kani ka surok mamara ka jing sniu dur mle ba sniu surok hare ka sniu dur ka komlong jongani ka surok ba menta hakini ki sngi ki banai bla dep shibnai ar banai kila don ki kali ki baya ya kani ka surok mamaram ki yo banya la da pisiu khat san spa ba da raja la da pisiu khat san spa ba raja kamut phila bania ya kani umdon ning khang agaban khang ban phinya ya suk ya kani lada phim siu ya kata ki don gi khot ba but la but ya lagi ya takali kamut ki sha pan phai nam sha bania ya kani ka surok bat ka ei ka bangi kam is nidur su kamut ba kla don ya marmun shwa ya kani ka surok ka don ka jing krong ka jana lagi don kita ki tulgit lani ki khrok lum bisa hagi thai molonda pa thai umbir te menta na kali ang jongi ngim ai su ya gini gi ki khrok lum ka jana te kini kiju kibri ki bisa penya ya gini kerdop dong kajana kilawan approach ya ki parano yalam jongi menta ki ong lang ya ka asion shong jing alang da ka asion ba ka wei pakali ka bayat ang tukan menjur ban siu news pa lada na kali ang jongki ki menjur ban siu news pa na kali ang jongki ki ni kran bat kin ong ya ka sarkar ba kin pelait no ya ka surok to pi ong ka tu kata kamlong semo ka ba mensau ya ka imlang ka salang hatu hangta kala kamla long remo kajala jongi kumbolong habihar bala ronda kita ki middleman lani ki dalal ki badon bandron ya ka sarkar te kata kat kum ke jin pau ki dak kata ta ka shong sa jibab ya sarkar la kata ka de ni kam de la kalong ni kamlong ru harengi kwa kan ban ya slok halor kita ki benta bangila ban pen pau ida jing pensha tang ha ka jing ya slok ka sarkar andai ka sarkar kam ailat ingi ban ya slok te ngin ong sukum do te ka jing i jungi kat kum ki jing shisha kata ka jing kam jong ki briu ni iba langba kini jing pensha bangi yat menta jing yat jong kapor ni iba kilong kidak kishin ki pau kilong ki jing shisha ke pi ki jing shisha maradu menta ngimyo te ka e ka benta ka ba ka sarkar balik ka khang ni surok menta balik kam pelaj balik kam ai da kendon yangi hadu ba ki don ki para khot jongi ba bun ki bade ni ti sinong ki area ki ong pi kum ki no elam habi kendu banya kendu bane shong meeting bat ki try bat ki no elam sinong ya hatarung ile ki no elam sinong ki ong ba ya kani ka surok ai be pinya tang menmit ya hatarung ni menjur mo badia kani surok umdei banya ki kali ki bajrong palat umdei banya kit palat put ya kani surok mo namarkan sawanra ka jing mensau ya ki nong shong sinong hare ka ei ka bang ong ya pi ka sarkar kumbolong menta imat kahapan perkhat ba ban ai surok pa isna surok bahar sarkar namar imat sla isna bahar surok kumud ba umlong shu banya ki kali kimi ki kendon ki balai project ki balai poskut kadenem kata kade ka jinglap ka jungi gen menta kamu dan por menshwa kinong song snong pikeli kinong song snong itu kijaka bagi driver jongi bagi try kali banyak ya katu ka surok menshwa por bas new surok ki dekot ki kit hiu mau ki kit hiu siap ki repair tu surok ki ai lai lu jo surok hari menta la isna bahar ki paukrur na ka wall bank mlong shu banyak jak surok hatu ka sarkar menta ka kwa persang banle ayu ka kwa ban buri ayu halor kani ka menta na kali jongi ngimla shu ban mudur tengah kentu ya sarkar long bala ban sim khia kani kam amar kani kam dei phi ka jing im tangenu rei ka jing im hi ya baro hi ki baya ja katu surok ba ka jing yo nong hi kalong ya baro khoj amde yangi kita trok lada kita trok nya trok kikit jingkit kimkit tang yimar lajong kanu pi gila ban kit kimar lajong man rei kikit ru yimar paj ba te banya itu surok lada pa ya yangi na morong keneng in hier biang shani ban poi biang mo shani sha thai mongap ka jinglut kam dei ka bakai balarang yap charge extra ya ka baikit hato kam kta mo ya paj ba
kata abi ke jongi te nakali yang ngajonga ngasoban ong ba kum para ngalam lan nakali yang jongi lang ge badon ni kum ki trai trok kolong ba ka sarkar kan peja kani lada ki trok jong u kontraktor u ba pentrei gitu surok ki trai snong ki lap ya kata ni ki trai kali nong nya kali i kata kikit live house of foton u mauria ba ki bu prashar situ ndai ba ki sina surok situ hendrai ki yai lang ba tu surok kamli le kat ba ki kali jongi ki bakit tang kendai spau karwei kar arton atau kamut kan kamlong se tetapi ke jingkeli te nganga iba kan ka surok kan sapoi ki pajba ki sakeno namar balengim ai pisa ke jingbom ko ai pisa jongi sisen ai pisa upajba un keli jongi balai pia yang ni oh bengi ai pisa ki pajba ki sakeno oh gidi trok hai level te mental ada ni ai pisa kan sapoi ke jingkeno no pajba bakade ke surok hai level hato kan keta ya no ya ka sarkar kan keta yang ngiru kan keta denem ke jing sakeno ngila lap mentah te nakali yang gajongi ngisoban ong ba ngi kentu ya ka sarkar ngi da karpat jur ya ka sarkar semua ba ban penbeit no ya kan ka surok tang nam ta kan ka surok hawi ke singin ya snam tang nam ta kan surok ka kapo hawi ke singin ya ki hato kata kawan ra se ka jing ra nya ka sarkar ba ngilang borok hoj kum ki pajba ba im kan ka basa kan ka jala ka jongi nen kamit kala don ko wegi jingcate po mau maram akabaka we ka kali jungki pulet kila syarat no po ki driver truck namar ka jing bomple syuk sarkar ya katuka surok mau maram ka ke babidan ben ong law tu jingca sembut menteri rang ba kejelau ba Preston Tensong ba kemiru ke tenat home police ulaong ba un seshim kya hagban pinstom ki pulet ki beren keti bandum pisa bean dengan surok ka boong ru ba halor ke jing sya keno ba buon ki pulet ki jukrong pisa harut surok ban le ka kamram ndrai la ki lap bagi pulet kilum pisa bean ni kinong atrok kom taw lo kerpat ba omde ban tiang ndrai bakin wan jar ban pentip syagi bor ke beri khmi halor kani habakran halor ke jingja hamau maram uba Preston Tensong ulong bah ka bedai bakani ke surok ulade bania kran bat ki deputy commissioner jongki Artli district ban le ke badan kam ban la ban pleno ke ke surok ndrai ke juga por ki bor pinak district na Artli district ke ban pentikna ba kanom dei ban ailat ki trok ki baket palat pot banyak na ke surok halor ke jingkeno bagi trok ki bayat na ke jaka ki ban siap khatsan spa lani arhajar ulong beladan kum kita ke jingja ki dei banwan ujor su menteri ulong ban pentikna beladan kum kita kin simkhia ban penstom lagi di pulet ne ki officer ne kinu ki kenhun Kabay bat kani risang la ya kren ng kalian joki DC bakin pe naman bay katuka matry pikan ma ba katuka ka sopwi hakabay bat katuk srok katuk jingkin ka ba sumjor ding la snai katuk sopwi bat mentala det de nang ni sikmat ni sa syano ba kilian kidiki commercial drop tang bahaka jo ko pon na kalian ka distribution pro atli ki haban pentikna ru ba kanong dadon tan kani ka overloaded amat pi mentak don kitu dispo kaya ki khat artaya ki ba teng ka capacity kani ka kami omka ka loading capacity lalu beyond ya ka strength jo kani ka so kadan ba kani ka jingkeno ba kidon kitrok ki bayo ban yai nang tu ka jaka da ka pasiu khat sam spa ha ka simit ti halor kani pi kai ga lada don ni kum kata la muro nga kerbat iki ba complete kit so ba complete ha kono no por ain de ban ngan make sure ba la don kum kata kino ki police le ni kino ki official ki ba shim de ka pisa ngin shim action ka patenga Wat laki pulit karib hoi district layai beteng ban perking bat pensung tu iki nungnya iki kali bat tuk baki dei ban kiarna ki jing penher iki kali ban light ki jing ja basungsi henrai ki babun hi kim sim la kain snap ya gene ki jing sim kya ki bor pulin ban gila beteng ban penlong ya surok ba kum ke jaka ban penher iki kali bat ki jing le stand ne ki jing pen i ya ki jing tibet ha ki jing nya iki tuk kabala bo pat ya ki wei ha ki jing ma Ka surok ba National Highway Bandrio District Ribhoi ka banang mi kisni kelanang kelalong kum kowen ki surok beranam na kebentai ki jing herstet ki kali bat ka jing pen i jing tebet banyak tuk de ki kenhon jing samla ka belebo pen mani ki begin olit nong wan aka jing ma ka bakrau kam tam ha ka sngis ajan bat ka sing ublei
Walagi bor pulit ke distrik Ribhoi glan nang beteng man petngor bat ai jihi kai ginong nya kali sausaka bat badi gitu ke benya iki archaka ban kiar na ke jingi nya astet iki kali nrei kania ka ngam pen ban ik tenong skor ke bakelut jeng ki rupat ba jeng itu ki bembot iki ni jeng batai walaki pulit ki layok bantan kuna ka blakot jan palat paulak pengka nrei kini jeng trish tom jeng ki kelapen pulam ban man ke jeng fu ban ada ke jeng ja aksiden ageng surok ba Hakum gani kejingnya penher stat iki kali kawai kamarti ignes keberanu registration number ML not san W nyo not R not kala kongpong betulun hadu sausian asyoban sange belajar ha sning bypass hajan kesnong kaliar ha kajan miat jong ka arp khundai trik ujeliau ar hajar arpusan gani galaja kumbah kapor san bejujan miat yai nama kejing penher stat jong nongnya ubarang kena Aga baunongnya bau wepat kila mensau bat arngut kila syonglang kila pet kerat el dia nagane kejaka. Halor kene kejingja aksiden ki pulet jongga tanat sning lembat gibriu naga 108 kila poi marmar kene kejaka bat kitno ig bamensau syok sning CHC ban penlong ya kejing sumar naga benta jongki bat ki pulet kidang penlong ya kejing tokit. La sakiru bah kesing sajan bar kesing ublai digi hajar ngut samlakan thai becenrang iblanya ig tok lahir ke distrik Ribhoi penilai kemen nilai sengobha bagi penher stat bat pen I ya gijingnya astet gijong tok jongki kamdam ke benta jong surok ba National Highway Bahan Riau umran umtro sning bypass bat sumer haga baladon kam kerki bagi bor ke badai kemi bagi cim kiamar dor baneda gijingja ke besengusi tang namar gijing penher stat ya ki kali diginongnya bagi samla ke balak kemen agane surok ba Usembut Menteri Rangba Kejala Ubak Preston Tensong ula kubur bagi ladon arut kidukhat jongkakan huan king atiar Nyautrap National Liberation Council HNLC kebalawan pendem wan ba ula kenturu ya kino yalam jongke HNLC baken buat lang ya katai keju kasenjam. Halor ke jingwan pendem wat ki arngut kidukhat ke HNLC hamairang. Usembut Menteri Rangba Kejala Ubak Preston Tensong ule thu bakarai jongki arngut kidukhat ke HNLC menwan pendem wat kedemar bekilas ngutho bakalawai hagane keseng kampoi shino-shinuru. Ula kentui ki wai pat kidukhat ke HNLC bakine bot lang ha bakren ki jing mentoi banyo ladaki wanno shkem lang salang. Halor ke jing berngam ke HNLC utrai ke economic pharmacy Ubak Preston Tensong ula kular bak sarkar kaneda ya laki nong shnong bat amdan manuru balak mensyem ya kaan halaki jongki kiti. Lagare ki HNLC ne menuru ki bapen mi ekom gini gijing berngam ke sarkar kadon ban aya gijing yada. I think nobody can take the law in their own hands and let the law prevails and whether HNLC or anybody who just give that kind of threat government is there to protect. It is there if there is any kind of collection of fund or money illegally by any group of people, by any individual, law again will take action accordingly. Once the letter, the demand note or whatever, if the concerned individual send it to us, then action will be taken accordingly. But the problem is sometimes even those people who receive such letter or such demand, they never complain, they never inform the government machinery. So I would request all the concerned, in case if they receive any kind of demand note from anywhere, please come forward, inform the government, and action will be taken accordingly. No, but the door is still open. I keep saying this. I think 100 times I've already told you that the door is still open. If they want to talk, we are ready for talk. See, I'm sure other members will also realize one day that the career of themselves is ending nowhere, is leading nowhere. For example, like these two boys who surrendered themselves. Why they did that? Because ultimately they realize one thing, that they need their career. They are only in the age of maybe below 30. So they need their career more than anything else. So ultimately they join back the mainstream. So I would appeal all other members also to kindly follow the footsteps of those two boys who recently surrendered. Halor ke jingpin kan ria ikinong dia madan na kandailat, usembut Menteri Rangba Kejala Ubak Preston Tensong.
ulong bak sarkar kanam kuak ban jubret kinong de madan kumta kamat ban pin keria kinong de madan lale kat kum ka kendon an ndem sngtho babale ki kuak ban pin kulumar wala karai balashim haga town vending committee ke de balashim rengkat ke jingidan lang kinong yalam jong kinong de madan. See, I'm telling you, it is not that we wanted to victimize the hawkers. In fact, this is done for their own goods. And can you imagine? I think our spokesperson, Mr. Polangdo, yesterday he must have already explained to all of you. You will not find the government who really thinking seriously about the interests of the hawkers. See, like shifting allowance. We decided to give them 10,000 rupees, and plus, once they shifted to that designated place, again, initially for 5 months, 2,000 per month will be paid to the concerned registered COVs. Right. Meeting was held. That vending committee has already had a detail of meeting, a series of meeting, and a detail also was worked out, and blueprint was also there. Of course, maybe initially those names which was not considered due to the paperwork where they don't have, ultimately they were not considered to be entitled to that COV, that certificate of vendors. So, but as I said to you, this committee keeps sitting every now and then. So therefore, the decision taken by this committee last time, it is only to implement the decision taken by them, which I personally feel, even from government side, we feel that it is high time that we have a dedicated place for the vendors throughout Shillong. But as per the Act, since the Act is in place, we have to also follow strictly the Act and the rules of that Act, which is being implemented by the state government. Usembut Menteri Rangba Kejela uberi kemi ia ketenat korbari Kejela uli thu ba ketenat pulet keladak banpa ikilai pungut ki pulet banpa harai ke senang lapangap ha West Janja Hills. Kani kalong hadin kejinge kaja kepelaja ke arpusan trik ujeliu arhajar arpusan ha pedeng ki pat karbi bagi breu na Kejela Meghalaya ha ke senang lapangap. Habakran gilat patai kubor ubak Presiden Tensong Ulong baladat ban betha gibor penyak distrik usuperintendan ki pulet baladat ban boru igi kitam pulet wasipor ki bekentup igilai pungut ki pulet pahara hagane kejaka bat kumjo ke asam ru kelale ekejo baru Ulong bo kermen bagi jinglong jingman kebasingan kan 15 no hagane keshnong. It is peaceful. Of course, as far as Lapangat is concerned, again, as I said to you, we have already directed the district administration plus the SP, and we have already created a temporary camp over there. We have about not less than 30 police personnel who working there for 24/7, and even from Assam side, they did the same way. So I'm very sure now the situation is improving a lot. The CM will take it up with the counterpart CM of Assam, and not only that, even over telephonic discussion was there. CM has already discussed it. Because as I said to you, temporary camp has been created. So let us see, once the situation is calmed down and once the situation is totally conducive, then again we will revisit whether temporary can be converted into permanent. Hadirin jogi tu kubor ngenya pai biang swaship por sakini kijing penbra. The problem of infertility in Northeast is increasing day by day, and the list of causes is quite long. The common causes we see in Northeast are stress, advanced age of females, male infertility factors like smoking, alcohol, hormonal causes like PCOS, and other medical problems too. At Janitva, we understand you and we are always here to help you to build a family. Haban beteng biang ya ke kubor ngin pen ken mau shua ya kimat bakong san jong tuk kubor mentah kata yo.
Sau kenta hakashisngi ailat ke High Court yakinung di madan badon license banteng kijing di jongki. Sedang kesoka Meghalaya bat Assam ban se yo mauput ban penbat yo put usam. Kentu ubah preston yak HNLC ban wanno HKM langsa lang hadian kijing wan pendem white kitpan. Yo kurup kipulit yak kijing deng siar kesonam bat Raja Raghuvanshi naka flat u Shilom James. Hapseu kat sanspa hadu arhajar tengka banyo ya na mau maram lani siu hinyau spa tengka kawai katrok ladak wa prieno ya kesurok mau maram keno ke kenhun nong yakrok. Let ya kenduk ke KSU ya Menteri Sorkar halur kimat ke biadai bat ke Negrims bat nihu bat let jurip ke Komso ya ke infiltration check gate ke badon hakeleng ke Meghalaya. Menteri Ketenat Pulih Putih jong kejala Meghalaya urakam sangma hagasni hat majai jong ketayau loong bakajing mang yaki arpawai teli ki People's College hakaleng jong kejala kalaya rap ban penduna yaki jing ban jong kejing kya jong ki college ki badan hakanong ba shilong bat uloong bag sorkar kan sakantiu kerdanno yaki secondary school syaki higher secondary school. Habai keren bagi nong patai kubor Menteri Ketenat Pulih Putih kejala Meghalaya urakam sangma uloong ba kejingdan jong People's College hakaleng di distrik jong kejala. Amtang bakal peniar gi jaka pulih haki kerdan ki baselor nrei kala pendunar kejing kia jong college ke badan hasilong. Uloong ba kejing job jong ne kesenjam ke nomor kejing lam betebet jong Menteri rang ba kejala. Ulitho bag sorkar kleyo pediang bon gijing terwa ban penbon ki People's College nrei sorkar kampat la shim setia ya karai. Nalor kani ulitho ru bag sorkar kelashim kia ban ketiu kerdan no ya ki school kiban haki kerdan secondary syaki kerdan higher secondary bat menta kesem an kentiu kerdan ya laipo teliki school bat ulapan benaru bagi kam gijam na kebenta bentung kam ikino hikai haki school lower primary kadai ke belajan dap bat kidan pelat nerus pat teliki kam ke balaj haki school lower primary jong ke sorkar bat sis pak sanpo hado ars pat teliki kam ke balaj haki school higher secondary. We have already sanctioned 21 number of people college grant for 21 number of institutions. They are really this idea really worked because in the earlier if you look at about 75 college in the state, about 30 or 37 numbers in the Shillong only about. So the rest were not in the other district of the state. So therefore, people college has really spread all across the district now. So therefore, the admission burden in the Shillong is coming down now because why you have the colleges now. Ijanti Hills, Riboy, Nongpo, Nungstin, Shillong, Bakmara, Tura, Ampati, all the district have the college now. So therefore, this is a MDA government under dynamic leadership behind the chief minister. We have really tried to do the best of the best that we can for the interest of our people in the state, especially in the education. No, all has been done. We are, if we talk about with the state university, the admission process will start any time from now. We are waiting for the degree, 6th semester degree, bachelor degree result to be out. And also, we are likely to start the postgraduate courses in some of the department, even in Shillong campus from this academic. Yeah. The Shillong campus is ready. We will be running in a temporary campus for now. From where? So we are working on that, but definitely we will be we are exploring to start the academic of some department, maybe 2-3 department in Shillong campus from this academic, maybe from August, September. How many colleges are affiliated to you? That figure is not with me because university, I think it is about 12 to 13 maybe, if I'm not wrong. Menteri Ketenat Pulih Putih kejala ula pentip baula lut juret ya ke Shillong Government College of Engineering. Bat ya ke Shillong Polytechnic, bat ya ke College of Engineering kan sesedang no ke jihikai ke benengkong hakan nailar menta ke senam. Bat ke jing pendrung kelas keladap ya cekmat. Urakam sang mau itu bagi Sorkar India kalau aja menjur ke jing terwa balapa syaka All India Council for Technical Education AICTE na kebentar laipu teligi seat jang ki art ligi course haka civil engineering but electrical engineering
uli tu ru bagi jingtai kelebiang lot bagi serta kadang ab ya kejingbit bakat do na ka AICTE bagi kelebiang lot ban sedang no ya kejing ai jing hikai. Today we have inspected the Shillong College of Engineering as well as the Polytechnic Shillong, along with my officers and the principal out there and all the staff. I just meet them, and because the first Shillong College of Engineering is going to start its academic course from this year. It's going to start by August. So the admission procedure has already, put up. Issued the notice yesterday. So we'll be beginning the academic from this academic. Yeah. No, it's Government of India has approved, and we have moved for the proposal for AICTE for 30 intake each. So this year we'll be running 2 courses for engineering, civil and electrical courses. But the infrastructures are ready. We are ready. We are ready. We have got the proper permission from the AICTE, and we are almost ready to start with. Yeah. What about the faculty? Faculty, no, we have already in place some of the faculty members, and the principal is already. We are all from the Shillong Polytechnic, and at Polytechnic we have all the qualified faculty members also, and we will be recruiting whenever and as a need for. Ban bot dia ni kimat jing dawa kibedai bak jing pendrungkam hapo ke Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS hakasi hat majai jong katayo kinuyalam jong Kakasi Students Union KSU kilalet yakendo yo no akting sokar jilla ubadairu menteri sorkar uba polingdo ban bot din halor kimat jing dawa jong kaseng ka KSU hapo ke jingalam jong General Secretary Donald Vitaba kilali ikendo yuba polengdo manbut dian yakimat kebede begane grims namaragi kendiat banai ke sorkar Meghalaya kelalu megajingilang hapeneng giseng bat he officer jogane grims hakbala shimegarai bak sorkar jela begane grims kini seloklang bak tenat ka koi kakhya jong ke sorkar pedeng balak milati besyan kan sedon nok gejingekren hapeneng ka KSU bat gibor penyak kene grims ula pente bro bak KSU kalayok kendiat gejing job dekabayo asart ligisit pule nagbenta ki samla reulum nek scheduled tribe hapo jongka kerdan economically weaker section. Mereka sengkla dawa baya beroki kam tungkam day banbu shwa sharut tak haduk banapan urlong shwa ki mat jingdawa. Ki jingdawa ka KSU ki kentup ban penne Jakarta ka baydai bak kam nursing officer ban pentre kam ya kabha ka ba prapau la arpau ki nurse kan thai ba chinrang ha ka jing tungkam nurse ban penbet thamai biang ha ka baydai bak jingdon ya ka jing tebet nek experience bat ban penti kena baik eksamen bentung kam dari ban pedulong hapo kejela bat da karukam bale offline. Kaki SU kala dawarut nak negrims bahkan pendulong hi ke eksamen tungkam ke balat luat bat ban penyar ke bahak tungkam ha ke kerdan grup B. Di hakta ka meeting ke bagi Shong di convention hall, State Convention Center. Lai penbet ba ni kendu di officials nga Ministry of Health and Family Welfare. What daddy Bandan lang bagi health minister di nilai keren rubah aswa bagi bentuk kita di official senior union health minister ni di members yang bagi isu ban di nong terekam jangka negrims kini Shong ini penbek di isu sedang lah penbek bat nakalian kejongi ru bagi bateri pun negrims kelada punya Shong dan penbek apa tu besni melayu ban keren di jumpa kalah dengan negrims sabah ke backlog ini economically weaker section di halor kami hang ni layo arti pada man penuan sebagai SD memang kita persah bagi ini kan kuriman banyak sekaman mergidang bun baju di mat pada gibah yang parla banyak penbet bagi iba kan negrims sadu mentai kaile ban kenyat becukup union ministry ba kadi maka kepala musim ira inilah keren ban kan yang papua dan si penbet bagi health minister ba ada mesti di banguan yang sepak dia pakro no sepo Ministry of Health and Family Welfare ini perlu ulang. NIGRIM's one immediate decision was to have the online exam centers set up in Meghalaya. NIGRIM's had responded positively and given an offer to Department of Health for the creation of such centers at Shillong, Tura and
Jawai. And the KSU has welcomed that initiative. The other pending issues will be taken up at the level of the Union Minister, for which I will also seek the support and cooperation of our Health Minister. She was not around today, but I'll take this matter up once I get it. Of course, on the matter of Nehu, they had one concern regarding the Bijni complex, which then we took up also with the Education Minister, Mr. Rakam Sama. So hopefully, since the matter now is in the court, the matter is sub judice, the Nehu registrar had gone to court over the Meghalaya government's decision to take over Bijni complex. So we have requested for a meeting between the Honorable Education Minister and the Nehu Pro VC to explore the possibility of an out-of-court settlement. Apparently, the important documents are not traceable, and now the matter is, of course, with the High Court of Meghalaya. We, as I mentioned, are trying to prevail upon the Nehu authorities to opt for an out-of-court settlement, for which the KSU is also advocating the same. Kashnong Rubyang, ha West Khasi Hills, Hakilai Banai Kibaladeb, Kalakang Yakakarkhana Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited, Hendraimenta, Habakinong Penya Kanikakarkhana Kilakular, Bakin Burrente Yakikendon An, Kumta Kinong Shong Shunong Karwyang, Hakasipalay Jonkatayo, Gilalet Yakendo Yo Chairman Jonka Meghalaya State Pollution Control Board, Ban Pentem, Bamenta Kilamanjur, Ban Ajing Bed Yakateka Karkhana, Bakan Pleno. Kinong Shong Shnong Garwyang hak District West Khasi Hills, Kilamanjur ban Ajing Bet ban Pleno, Yaka Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited, Kabla Shakang Kinong Shong Shnong, Lai Banai Menshwa. Hadian bakane kakarkhana kalapan kenlud igi kendon an. Kani kalong hadian bakle kendo yu chairman ke Meghalaya State Pollution Control Board hakalai tarik unaitung arhajar arpusan. Habekran bad usodar Shnong Garwyang uba Wiljoy Yaupnyau. Ule itu bahaka bede bagajing play yakani kakarkhana kinong shong shnong Kilamanjur ban Pleno andrai lamana bakam dei show ban penjabo ekawa kabadan yakani kashnong da kabala maham teng balada danglap bagan le ekaju kashnong kan shim dak senjam kabateng usodar shnong ulong banado basdang hi kim shim loong bakan khang khardap serta yakani kakarkhana ndage shnong kakwa bakani kakarkhana kan penbiang yi jingdan kama kashnong namar Lada kangsa ekan karkhana ru kan bojeng kinong shong shnong namar nyopo nak sispa na kinong shong shnong kide gibayo abla haka. Habekran baruba mas kalendar marngar ule thu bah kajing syakang jong kan karkhana hagador bar shnong garubyang nado kalai trek leber arhajar arpusan. Bad haka arpulai trek urempang arhajar arpusan klada banai de notification syakan karkhana ban pan ru kajing tho na kashnong. Kabla pentip halor kajing penjabo udapai ubami na kan karkhana bat bala bread shikawa kaba marjan. Baraka arp sautrik wiyayong arhajar arpusan, kabot kalapha iki brio jongka benet jurep bat syam halo kecing penken kadang karkhana iki kendon an. Ndrei keliyo opat ya kasiti halor kejing wengno ka Meghalaya State Pollution Control Board kejing khang ya kadang karkhana kablabo aku umdom mikinong shong shnong kumta kilawan ban panjing syai halor kani. Uli itu ru banalor kani kejing mil air kablong bi jong karkhana lalap ubnai kalalengkot. Balawan jurep ya kajing long jengman jongkal air kene kejaka hakaba ke Meghalaya State Pollution Control Board kalau hukum bahkan dan kuna lai pulai lak nrepun reu hajar tengka hakaba ya kene ru mentak la penyiarno ya kene kajing dan kuna syaka pralak saupo hajar tengka kat kumki kendon da ka bakado hukum ban pleno ya kene karkhana kadai hubunai jelio bat bakadon ru kajing penbor na kaliang utrai kene karkhana ban pleno hakani ka banta ngila aya kali ngila don gajing ya kran ke
ba kadon gawe ka benta ka ba hadin na kaliang jong ka sinong kalakhang ya ka factory hagi por ba menshwa kani ka factory ka hadin ba ka sinong kalawan mi ka factory kani ka kani steel pusun ko board ko ang ba ngila dep ay pollution notice na ha ka arfai tarik jong ubnai feb ba jong taus na te hadin la kli balai pim khang ong la ai khang udc khang to kala ayat kata ka kumtu gumala ba mi higi pres te nakaliang jong kani ka steel pusun ko board kalau ong ya ka sinong sobha ban ai jing tho na pi ka sinong ba ka sinong kalau ong ba ufly ice bla don lut chawa kata ka de jing kren jong ka sinong te adin nakaliang jong ka sinong kala kumbala aptha da ka steel pusun ko board te nakaliang jong ki kila tho ya ka sithi ka steel pusun board ban wan jurip hadin naka arfu artarik jong ubnai basau arajar pesan nakaliang kani ka steel pusun control board kala pha ya kini ki task force kita ki officer ki jong ki ban wan jurip lang kata le don lang berkasnong la ilang ki media ru kami kata baka don kata bar ha kata ka jing lap ba kani ka factory kala pen khain lot parok ko fly ice la the lu chawa but fly ice la don lut ya kawa bra koi tina kaliang jong utu scientist itu officer bade scientist iba swear ila dep kerana ka media ru ila ong shai boy ngila lap yo fly ice don pa kawa bagi la pen khain lut ya ki nom bra koi tina kaliang jong ki la shim ya ka umru bantes na itai jaka badon ka fly ash bat nakalian jong ki kin le ka badon kam ti menne pat hadin mentai ngilo i ba ka kani ka hadin bang i ka city ba kani ka state pollution control board kala wengno ya kata ka closure notice ya ka factory te nakalian jong ginong song sinong ngiru komod ngisa ka umdum balai bala weng ya banya keren ya kata tigi lakot mentawi te menne ilong ba o namar ba nakalian jong factory ruang kala pun khu jo fly ash te tengi nakaliang jo kasnong dia kata hi da ka baburom nakasnong kim yo i ba pen khuit bat kasnong i ko ong ba nakapor sa kapor la pan bor ba de pen khuit jo fly ash pi te henrei kata ka jibun khuit jo fly ash klem yo i henrei nakaliang ga jonga step da step pusun ko robot kalau ong ba ong ila yo ka report bala de pen khuit bat ngira pha ye gibru ru bala ila yo i ba ong hi ne me fly ash kong im issue na mar ka wa kala he tengi non kata ka jinya kran ni kran ya utu chairman meneru habana do ka sding kasin ka banan kong phila involve lane phi ya khotlang jing don yo kasnong te bale kata ka ban penkut ban wat benia ba lar phi me issue yo to fly ash play ban khot dia kasnong ru ba la penkut dem yo to fly ash tingla ya don kata ka jing ya niang tu ba nakaliang jong utu chairman wong bale ngina involve ya kasnong ka bi bri bana bar imar itu bat sotu ya kani ka jinglong ka kawi ka kamat ka persniu ba ya ka dobra snong ba kini ki officer bana bar ba bubun ki officer imat kim sotu ijing koridor jong ka dobra snong tengi menengi yang ma ban ru sen ka ban kong bila don kam ya ka snong ban pen kut ru habakut pide ban kam lang ya ka dobra snong lem kumta kumnu na kali ang jong ka snong menta ka ni trelang tengi menengi la insist na kali ang jong aru la insist ba rahmat donang members ke 3 banang ni sakmat lada banla ikerum karam pide ban khot be do barsnong sela involve do barsnong sedang bar ka barsnong penkut ru bar ka do barsnong to nang tapat gila keli namana kali yang jong uni halor kan ka bantang idap ka kasnong ka dap ka jing sosi bat kali yang jong uang un rectify ya kata namar ba paling gila keli ngi kamban kia ya kan ka jing check ya kan ka wa namar ba nakali yang state procedure board kalap ha ubnai Januari bagi le check ya kaler baka jing pelaj RB ngiong no da ka RB ke jing pelaj tu jong kani ka factory da ka ndai ba sikuno mangi bagi pajba no sesdong tagi sulap ban tabai tu fly ash mo rai min ke jing hair sejrong ule RB jong ba pelaj na ka factory ruang bat na kaliang jong ka kani ka sit pollution control kala alap kala phan lailak lailak rupo ja te mentangi kli ong bagale kumno lor to ka phan yung namar bangi don taki noms ngila ayat ngila le kumdi kumtai bat mentala penhiar ya kata kajing pain naga life lailak drupo wajar syaka saulak o syaka pralak saupo wajar tevi kani kawai kemud ba kita kinom skila bandom badon bata kastit bersyukur buat hari kajing sko jonga kolong mana kali yang jungi mentangi sko ortatin ke ba yele kai ke bajing im jong pada pi lada in the first place nadu ka banan kong hato lada ka hiar kata terbalik kita thok lailak dripo aja yo kadai kum gajing penting ko tempan bandala abiang na kemut sa penhiar sia kata ka pralak bat saupo aja te kadai gajing keli ga jonga nga keli nga ong ginong song senong ruang ro harto kata ka dor jong ginong song senong jong ruang la pelaj ke RB kan ba kidang thia ki ring men sim ya ta RB babun ba
But babun ki nong song sinong jong karwiang. Hadin ba nga wan yarap lang mag sinong ruwiang buwan kot. Halor kani ka we issue ba kia ba kata ka health problem. Pitip kat nungut ki nong song sinong jong karwiang. Ba ki so far na kani ka bokiong kani ka jingpang sadam mo pneumonia katin parang pneumonia sadam. Bakat ba kilay wat dawai gong kani ka de ka jingpang ka ba fitre for factory. Tani pidon jana for factory. Ka jinglut jongki kolong ba dakilak uwe. Tila datang songut ru ngatrai kata ka peralak tam ka bagi pan maki kala cross ti. Te nakaliang ngajonga hi ngaso nakaliang ngajonga kai kum mga personally kum paranong yalam batre ya imlang kasalang ba nakaliang ngajonga sinong ruweng ya don lang do basang bakang bagi one request singi ban yarap lang ban ya don mentale man kang ngaso ban ong ba kadang sem stom bi ban pli ya kanika dalong ha kanika dur kan nga iba kan sem kadang kandap da kajingma ban pli ya kanika factory tamba kata da ka syong sa kinong syong sinong namar kayap kaim ban bam ya kaim ban bam ya kayap kasyong kinong syong sinong jongka yung sinong ibadon hang tu jing yakan jungi kamde bang jokran daga kten amana du ka basdang ru naki naka office jong ka an ru na office jong udisi ru loi ong ba pede mandon kata ke MOU mala kam ke MOU la pin chu ya tho klumar ki kot kisla tam mo phi hi berka company teng la poi ha kino no ki an ru teng kala bania rai tho ke MOU pa tho ki bru ki bala don ke jing pulai kata kum kilo ya tengi kum kado basno ru ila 5 kilo ya pa tho ini ki MOU bagi haban asai ada mamla te udisi ru la kula dangi kado basnong ba pila ada ba thoi ke MOU wan sakamit ke jonga pangalong kumwe ba witness lami ke nikakam malaysia la singla dadan ka factory ke bapen ken mut pila ban ya kat kum ke jing la ate ke jongpi te baro ke jing ate jungi ke bot ngila ya sutula ke factory ba ka factory ka pedang kita ke ba ban penjakle syu na jakmat ya kiwa ke baro te tongin ya katangi pedang tabang sa apej lada kadang le kaju ngi haban continue bi din pada lada kapan kenbeng ya kini kecing ya te kular jungi Kakan huan kiseng bhalang hapo kalama jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso hakala siu blay jong ka tayo kalale jurep ya ki infiltration check gate ne ki khardop talasi ya ki brio ki bawan rong sa ka jala Meghalaya ki badon hakaleng ki benta jong ka jala hakalai potre gujliau arhajar arpusan Vice Chairman ka Komso Jantia Hills Region uba sambor miling do rengkat baginong elam jag HYC ka Jantia Students Movement bat ka Jantia National Council. Kilalit jurep ka kerdop ka bagi beriu ke baniki wei pagi jela ke wandrong syakani ke jela leng bakar rata cerah is Jantia Hills. Bat kila kemi ibnia ekor kompensi syai kini ke beriu ke wandrong sepok ke jela. Kani ke jeng jurep kalong ban penti kena bagi beriu hakna ke kerdop ki syim neem kilat kelinti ke bebiang ban pensi syai ki kot kisla jong kiriu syimet ke wandrong syakani ke jela. Bat ban khanglat ki beriu ke banabar ke bambiang ki kot kisla ban wandrung capok ke jela Meghalaya. La syamru bagi ladan ki beriu ke bela syabat bat la phalit phai no iki na jaka ka bakilawan. Halor ke jing bamdan ki kot kisla ke babiang. Ka komso ke la syam ke senjam kum sibenta bantek la kam ke jingwan buhai snong bean jigi beriu ke banabar capok ke jela. Ubak sambor mileng do ulong bakane ke daitang ke jing sedang ban perkeng ke jingwan tuat ki beriu bat ula banjor ke jing dan kam jeng ke kerdop. Da ke boong bagi beriu ke banabar ke bamla ban pensisa kila ban wanra ke jing e baper ha ke jela. Bat ki penken ke hok jong ki trai nong song snong. Ka komso ke la banjor ke jing dan kam ban bentere kam no mardor ke lain permit bantek la kam ke jingwan buhai snong bean jong ki beriu ke banabar ke bela keta apat ya ki jat ben riu ret pat. Nalor ke ni kinong elam ka komso kilalit banjurep ru ya kerukom terekam jong ke anti infiltration check gate kabadan habernihat ke distrik Ribhoi. Bade kini ke jing jurep la elam ru presiden ke HYC ubak Roy Kupar Senram. Kila saki bagi pulet kilabat di beriu ke belawan cepok ke jela Meghalaya hakaba kila kemi ikot kisla. Bad kila kili jing keliru yaki. Kiseng bhalang ke badan hapok galama jong ke komso kilalit ru banjurep ke anti infiltration check gate kabadan hakileng ke distrik Ribhoi. Kat ba kiseng bhalang ke badan harilom garo kilalit banjurep bagi kerdop ke bakmi ke jing mandrung ki beriu ke banabar ke badan North Garo Hills bad East Garo Hills. Kuli kata yang doa aku ya. Kalkum kajing pendet jongka komsu haka meeting kepala dep ngila pendet ban pelong ya kajing let pet bat kajing let kmi ya baru ki infiltration check gate ki badan hapok kejelah baru khoi nak liang ki seng ki baper ki badan hapok syatri jongka komsu
ngila pelong ya kani ke program mentah kesini hang ni apo Riboy apo East Jantia kemudian apo Rata Cera nang tapo Daina Dubi apo North Garo Hills bat kumju ru haka infiltration kemudian apo East Garo Hills district ti kum ka kenhun ka jing rai ka jongi ka jing shim ka jongi ya kani ka sinjam banwan kini ki check gate kalong ban penting kena ba kajing trekam jong kajing bu jong ka sorkar ya kini ki check gate kadai bandon kajing yonong yangi kum kajai benrio kum ju ya kajala kajing mud hi banbu ki infiltration check gate kalong ban penting kena ki brio ki bolong doubtful ki bom tikna la ki dei ni em kinong India kinom yo ban rungsuk sya kani kajala ka jongi ngilayo jing tep ki bobun ki cap baki bobun ki brio ki baka citizenship ka jong ki kalong doubtful ki yo ban rung sya kajala ka jongi but kum ka seng hi ngiso ngidon kajing perkat balada kini ki infiltration check gate kim trekam hakrukom bagi dei ban trei kala ban bu jingma ya kajala hi bro koi bamde tang ya kajala wat ya kari India hi bro koi namar baki brio ki bawan klem ki kot kisla ki babiang ngimtep kai kajing tmu ka jongki habaki rung hakani kajala ka jongi hakani ka singi hadir mengilapoi hakani ka jaka manta ka singi ngilayo ban pet ya karukom trekam jongki ni ki staff ki badan jong kani ka infiltration check gate ka badan hang ni hoi haka jing pet ka jongi kum ka kenhun ni yoi bat ngilap bentang benta ka singiru ya ki babun ki bri ki bapersang bandrung sya ka jala klem ki kot kisla ki babiang hakani ka singi benta ka singi kum ba arfo lai pungut ki bri ngilalam bakim don ya ki kot kisla kita ki ID ki babiang ki bakin wan bandrung sya ka jala ka jongi andalah kali pertu ki ong bakin wan banwat kamwat jam lani kinwan banwan ka Henry Kimdon pat ya ka kot kesla tang ya ka ID proof ru ban proof lani ban penting kena bau dei unong India ikini ki kin bu jingma yang ngi kum ka jala hi bro koi bat ngi ke lengba ka jingwan ka jongi menta ka singi ngilap ru baka sorkar jala kelas nai ka tuka anya ka benta ki migrant laborers ke bakiong ka balasna da du usnam arja arfo ka bala keren syai ba kini ki brio na ka pat ki jala ha baki wan ban trei belah kani ka jala ka jongi ki hak ban register ya lah dia kajing register ka jongki umut kan penting kenapa ki dei ki bri ki bawan na kanu ka jala kin trei ha kanu ka jaka kin trei bat unu trai bat onda ki ladep ka kata kajing trei ka jongki ki le phaino cha ka jala ka baki ki don nek belengo kalong ba onda ngi poi ha kani ka jaka menta ka singi ngilap ya sibun ki bri ki bawan hang ni tang da kata ka acknowledgement slip ka baki on kaumut ka de ki ba shupen i ba ki ladep ban apply ya ka registration card ndrei omsim la verify ya ki da ka labor department kibabon kibakum kita gibriyo ngilap hakani kasgi upamenta tikani ka anhi ka kren da ka basay hagi jingle krenra ki jongi na kuwi ki jaka sikwi ki jaka hagi jingya kendu jongi ya ki labor inspector jong ki jaka ki ba fair ki baki ki ped ni ki maki na kalyang jong labor department ki la kren da ka basay ba ubriyo habuwan ban belang ni uday ban yo registration card ka ba apply kamsim la aibor yu batang shu apply kamsim la aibor yu ba unrung lani unwan ban bela udah banyo ek registration card rei haka jingnya keren haka jingnya sotu ka jongi menta kalong babun hikini kibriyo namar kumba kalong hiya kani kathan nadu na jorabat sa kani galenti ka badang niya po berni ngilap babun ki jaka ki ba piseu san pau tengka piseu shispa tengka pilayo ek kata acknowledgement slip hikini ki ru ki bu jingma namar ba mtep kat bompat verify ya ka antecedent lani ka jing ya kata ka jinglong jingman jong ni ubri wan na unlet che kumnu ulala bandrung sing ni ka jala ka jong iban let kum kita kinong bela ti ngilalap ya sibun ki jing duna hakani ka jaka kum bakalong mentasi kawai ka jing don jong ni ka anti infiltration check gate ka jaka ka location kamlong feasible na kamataman check ya ki brio bat iki kali ki balet bawan ka jing red jong ka surok bakum ta ter lada bat kali hang ni kala blok ulet ya kani ka surok bro kawai tengah so ba bat mendei tang kata ngilap ru ba wat ki staff kibadon haka kibala sya posting haka ni ka anti ka check gate kiduna sa papalat lada kibrio lada kani ka anti infil check gate ka hak bantri kam kat kum ka mandate ka jongka komut ba arf sau kan ta pihak ban duty kani ka jaka nga ngisngo ba kini ginrio ban nyotli ki infil check gate kibadon ka jala ki di bandon ya ka manpower ka babiang ka sorkar kam dei banbu tang banbu kum ka free mi kini ki jaka lada kamla ban ai ka service ka ba tikna ka ba kidei ban yo tingi ngisngo na kalyang ka kenhun ban kentu ya ka sorkar ba wat nombu ya ki anti infiltration check gate kum kita ki frame ki benomla ban trikam haba fibu ikini ki check gate fidi ban buru bat ka manpower ka babiang ka bala ban trikam round the clock lan arf sau genta ka sisi kana begini ki bri ki batmu bandrung ka jala ka jongi ki ba long doubtful ka citizenship ka jongki onla ban bat lemba kini ki jaka tingi lapru ba
babun hi ki bri ki bawan hagani ka jaka ki wan be da kata ka jing ban ong la ne ban penpau bagi de kita ki tourist ho ni so thu bangi nom pentut ya ka le kawan jong ki tourist ki nong wan jungok kai perthai rei ki bri pat namar bakam don ka sistem ka bala ban tem unu tourist bat unu nong wan bala ka pendeko no ya ka rekom trikam jong ka anti infiltration check gate kumba kalong mentang yu baka sarkar ka ong ba ka tourist department ka tourism department kan register ya baru ki tourist ki bawan ka labor department kala adon la ka jong ka an ka boong ban register ya baru ki laborers ki bawan rung syang ni ka jela ka jong ni ka police department ka don ya ka anti infiltration directorate ka jong ka badon la ka jong ka buat ngingis ngo ba ka por kala day ba kini ki department ki ba fair jong ka sarkar jela ki di ban coordinate ki di ban don ka jing ya trailang ki di ban pass ki information na kawi ki department sya kawai pat kanang ba lada ubri uwan komutores kidi bandon ka jingyate bat ka anti infiltration check gate kidi bandon ka jingyate bat ka tourism bat ka labor department bantep unu tourist bat unu nongwan unu tau nongwan bala bat bantep ru unu ubri ubarung chang ni ka jala ka jongi ubalong doubtful tinging so baka por kala day bangin sabu na kaliang jok komso ya ka jinglap ki jongi mentang singyang ni ka jakal ang baka jingwan di tang hang ni kuma OIP habaro ki anti infiltration check gate ki badon haka jela hi bro koi kani kamdi tang ka jingwan ka jongi ka basisngi ngin bu dia ni kani ka kam ban penting kana ba kum baka long mentang idon ni kini ki anti infil check gate ki di ban trikam kat kum ka mandate ya kabala aibor ki na kaliang ka jongi na do ka basdang nila ada kren na ka basay ba ladangi ya kren MRSSC arja khatrio kanikaan ka bomdon benian umdon kendon hapo jong ka MRSSC arja khatrio ka bakren syapang ka influx ka bakren syapang ka jingrung jingmi jong brio ka MRSSC ka datang kaan ka ban register yo nong syangwai la pipuli bhai ka MRSSC arja khatrio ka datang kaan ka ban register yo ubri ubawan rung hakani ka jala ubawan song snong kum kinong syangwai ka umot ka khasiru la do ulai syangwai na po nong ston ha syashilong uhap ban register po ka MRSSC ada khatrio kam don jing fair namar omdon kentin bala thwa ban check la ne ban regulate ya ka influx kata ka jing fair ka ba khmat do rei ni na kaliang ka kendon na do ka basdang yang lada pikwa ban pentri kami ka MRSSC arja arpo namar arja arpo kila don ki kendon jo ka LP ya ki bala busuk ha ka tu ka amendment ak arja arpo de lada pia keren mentahi arja jong ka arja khatrio kalong ke ka bangim la ban pediang ya ka MRSSC hi onom la ban pentri kamkum kata kaan ka ban khanglat ya ka jingrung jong brio namar ba lada piken mau kani ka facilitation center ka badan hang tiap umling ki pli ya ka tu ha ka kerteng jong ka MRSSC arja khatrio nerja ayu ya ka tu syakang anu high court bale syakang high court namar ba omdan kendon de ban thwa hapo ja ka MRSSC arja khatrio ba pila ban check ya ka jingrung jingmi jong brio nabar ka jela syakani ka jela ka jongi tinging yong balada pikwa ban pentrikam ban check lane ban regulate ya ka jingrung jong gibri fi pentrikam da ka ILP ka badoi kaan ka bala ban regulate ya ka jingrung jingmi jong brio syakani ka jela ti lada ki wanra hi da kata ka MRSSC arja arpo ya ka baka state assembly kala ada ban pas kala pha ho governor de governor bala pha sa ka union home ministry ya ka baka dang sakut sa adu menta ngimtep ka ja ayu ya kata ngi la de keren da ka basang yong lada ka central kamla ban ayengi ka LP ayengi ka MRSSC arja arpo namar hang tu la de ban tho sha ki kendon jong ka LP ka Joint Directorate Quality Committee JDQC hapo jong ka Directorate of Health Services MIMCH DME hakse balang jong ka tayo kalapan kuburam yaki jaka ajing sumar kiban rilom khase ba jantia kibalayo yaka National Quality Assurance Standards NQAS but laksha certification haka conference hall jong ka Directorate of Health Services Lapan long ya kini kejing elang da kejing temu ban penslur ki jaka ajing sumar ki benda kaleng ke jela megalaya bagian trish tom banyo kekedan ajing sumar hagari. Kiladon baro supply tli ki health and wellness center narilom khasi jantia ki blayo ya ka National Quality Assurance Standard NQAS certification ka balong umau jam jog kejing jog gejela hakam na kejing sumar ke bapaka. Kini ki jaka ajing sumar ki blayo ya ka NQAS but ka PMJAY Bronze Quality Certification kinsayo agajing kuburam agajing elang ka banlong hatura ka Ganesh Das Hospital kala syapun kuburam halo agajing yo ka Bronze Certification hapo ka PMJAY baklayo ru ya ka Laksha Certification halo agajing ajing sumar baban poj kilong kemi
kibapun kun kibapun I ya kejing scam jing mot kebenai kejing singan ki long pang kejing sumar ki long kemi ki armet bat kejing don ni kekerdan hakaban pen kakelung lor kanila pensyairu kejing terang jo ketenak kakot kakya ben kenjo syaka sanpo nak sispa jong ke NQAS certification habro ki jaka ajing sumar ki patba hapo uno pra mentaka senam bat sispa nak sispa apo jong nai no pra ka senam arhajar apun rio kunia rengkat lang bat ka national health quality goals Hagani kejingelang layo kejingkran na ke DHSMI Dr. JS Momin, DHS MCH and FW Dr. NI Karsono, DHS MENR Dr. L Melimumlong, nangta Dr. PN Khan badai Additional Director Jang Health Services DME kam Chairman ke JDQC. Kinongkran na kejingelang kila banjor kejingkongsan bandan ke kerdan ke jaka sumar ke benta banajik sumar ke patba. Te paralog baro da kitu ke kubor ngila poi se ka bakut jang tu kubor jang imenta ka tayo ngin se syam yang bat pi la syam tayo ku play chipu